Wale ni majeshi wa FARDC ambao wanakuwa wakipiga adui sehemu za huko Sake. Hiyo ni mizinga na kombora kubwa kubwa ambazo zinakuwa ziki nafasi ya adui. Adui hiyo amepigwa kabisa huko juu. Ona jinsi anapigwa sana. Tunampiga huyo adui ambaye kabisa anakuwa kidhibiti sehemu mbalimbali. Hawa majeshi wa Wazalendo majemadari jambo. Hali namna gani huko mbele? Niko tutarudisha adui, hali iko mzuri. Naona kabisa nyinyi wote mmejitenga sawa sawa. Ndio tunajitenga bila shida. Sasa tunajitayarisha kumpiga mzuri. Najua kama adui hana nguvu sasa, kwa nini mtampiga sehemu gani? Adui hana nguvu tu, tunaacha fika tuko tunamfuata, tunataka turekipere mwingine yote mzima. Tunakaribia basudeti ya kwanza wanafika hapa kukaribia kubandika. Nasikia silaha kule inapiga. Hiyo silaha gani? Ndio hii ni silaha kabambi, ni haya yetu iko inapiga. Na wengine wanapiga kule juu. Yaani adui iko napata moto kabambi sana. Adui anapata moto. Asante sana jamadari. Ndio adui anapata moto. Asante sana. Napigiwa fasi yote tuko tayari kumpiga. Asante. Nongeye kubasuza nkomeza no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Twitariki ya mbere Mata umwaka wa 2025. Tugarukanye n'amakuru n'ubundi agaruka ku ntambara iri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ni intambara yahungabanyije ibintu byinshi by'umwihariko ubuzima bw'ikiremwa muntu cyangwa se ubuzima bwa muntu. Amakuru aherutse gushyirwa hanze n'igisirikare cya leta ubwo ni FARDC cyagaragazaga yuko cyangwa se cyerekanaga yuko mu mirongo yarwo y'urugamba kiri kwavanza cyangwa se kiri kujya imbere gisonga mbere. Ibi ngibi byavuzwe n'abajenerali bari muri diretwari ya Kivu y'Amajyepfo, bavuga ko n'ubundi ngo umwanzi bamugereje bamugeze bubi. Gusa n'ubundi ikiri kugenda kivugwa nuko n'ubundi hari gukorwa ibiganiro hagati yo ku ruhande rumwe rwa M23 ndetse no ku ngabo za South Africa yaje mu cyo bise Sami DRC, aho bagiranye amasezerano yuko basubira mu gihugu cyabo ndetse bakajyana n'ibikoresho byabo. Amasezerano yo yamaze gusinywa. Mu makuru yagiye atangazwa yerekanaga ko rwose babonaga amasezerano yo yamaze gushyirwaho umukono. Gusa nyine n'ubundi bitavuze ko mu duce tumwe na tumwe intambara zikomeje. Nk'ubu mu gace ka Rucuru n'ubundi habaye ikiswe urugamba cyangwa se habayeho irasanwa ku mpande zombi, ubwo ndavuga ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ngabo za leta ya FARDC. Mwirirasanwa cyangwa se mu rugamba rwabaga ingabo za leta zaje gutangaza yuko mu rugamba arizo zabashe gutsinda kuko zashushubikanyije umwanzi zimuzamura mu misozi zimwigiza inyuma. Ibi byavugwaga n'abakapiteni bari bayoboye nyine uru rugamba rwahanganishaga ingabo za leta ya FARDC ndetse nyine n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. M23 imaze kwigarurira uduce twinshi, nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, ikamanuka hariya Kivu y'Amajyepfo, aho yafataga za Bukavu, ikamanuka muri Walikare. Aho yagereye muri Walikare ibintu noneho byaradogereye, imiryango mpuzamahanga irahaguruka igira ikivuga. Byumvikana neza ko impamvu yateye n'iri haguruka ry'aya mahanga ni amabuye y'agaciro kari agace ka Walikare gafite. Uko bivugwa yuko habamo ikigo cyangwa se kampani y'Abanyakanada nyine icukura ayo mabuye y'agaciro. Ukabona ko ari naho byahereye n'ibi biganiro n'imishyikirano igenda iba hato na hato ishobora kubikomoka kw'iri fatwa ry'uyu mujyi wa Walikare, cyangwa se ubwo M23 yasesekaraga mu mujyi wa Walikare nibwo babonye ko leta ishaka nibura kugirana imishyikirano noneho n'uyu mutwe, mu gihe cyabanje wabonaga ko leta ibijyanye n'imishyikirano yo itabikozwa. Ariko nyuma yuko M23 imaze kugera Walikare yabonye ko byose bishoboka, itangira kwemera imishyikirano
ndabona ko biri kugenda neza. Ndagushimiye, komeza ubane natwe, Imana ibane nawe. Ciao ciao.